Abunge bakuma kaunti ya Meru ni bachemanĩtie na minista wa karibu wa ndene na mibango ya thirikari Profesa Kithure Kindiki obisini yawe muchini munene jwa Nairobi. Abunge baba bekite muchemanio juju na kwariria mantu mwanya muno wamba bwandithia bura bonekete kuongereka miankene ya kaunti ya Meru na kaunti isula kere nyuma ya muchemanio juju uria ni senator wa kaunti ya Meru Nora ugutongerete abunge baba augite ni barikitie kwariria na gwetikaniria ntaira kathumba iria cigatumirwo kenda ukaria bucokera miankene. Bunge ba Meru 11 na Seneta Kathuri Murungi barokire mucemanio na minista wa karibu ndeni aja nthigurune Kenya bwana Kithure Kindiki kuma themwe mwanka thithano cia muthenya kiria bariria nakio kulingana Seneta Kathuri Murungi ni mutongeri wa kana patron wao na atwire minista Kithure Kindiki na barikithirie kwithurithire thina ciokare kiri cigo bia Meru bire bikuaniritie na kaunti isiolo tutekuwa security thithu Meru kinya the other side ibakikisha na kuna ala na ku kinyaku ibadibitite mwanka jure antura batikeje uju no thito kule kiure kimwatiri tuweta ngombe ikari covered atumira security ngombe ikari covered ene ngombe chari kabana chinkana te mwongera ngombe agikujukwa mwongera agatigwa mwongera te suspect mwongera ngutumira ritora kuno ntigo twina kwa ugo batigwithura we suspect number 1 ngombe itabatiri kabwe arafu nande gutwikanwe na ngombe gukari muntu otigwa muntu ujo kuya ngombe Meru no kona akiora ginya twana tuchukuru twana turiritie na ikari gate na bundu kikena karuturo ona muntu na kuja na akaringa risazi na akajukia ngombe so itukwenda manzo ujo nde jathira na professor gutwakikishira they are very dindi to make sure nteto wikuthira ntaira ingi ira cithiro cikiariro cia kuthira thine jokari kongera mabitha bokare baba ingi na inya gwika kirikaniro kiweruni gatigati gakari na rithi bakuma ntere ciaome wethiro no kwendia mathuri jaku muntu uraneja arori eja tume mathuri akunengere mbeje ciaku achoge akamata mathuri jayo na rori akaikia na rai nkamira iri so nkamira ikeja kure mathuri kinya gwatu igo kuthithua icio ya kwaraniria na kuthikwa kwendania mithuri ikwenda na erio kwina weru na kinya ntu ba security bakimenya kariba ntere ciatigania ni nyarutero egembe ibethire to bekirithana na arithi bankamira kumakaraja are kinya rimwe kwithira ukiumira makarika ja uragani ya kwangerekano mwaka muthiro tero mwero nkanga Meru mugwanja ibaringirwe nthiguru lakini tutethithia agreement kaire antu betu boraki eu chontu ngwenda twebera so batu tutikwenda gutwika atukurwa atwe compensation ya antu bakwite no kila tukwenda igutwika guti muntu gakwa kaire Meru. Mheshimiwa Buruburu kuna rasia antu mugwanja kaunti ya Meru bora rutero ratigania na kwa thirikari ya correct ya list kwa kabebe na kwa thirikari kathia compensation pengine bukuthia follow up pomenya process ya compensate njairia kuyo kethire karika kana yote daiji intena details lakini joto tumatuga rimwente tuichita ikarua na ikaru kienine na antu bageta uri okumburagia no tukinyarira chiarire na gitariri thirikari ngero anukumenya tika ja waziri rigwata minister gitarire lakini ntumba kwanditiuze turi baithirwe compensation kana batathithwa lakini utukuga na inte tuikaragwa kienine ithirira kienine ni thingatagwe atukamenya une ugwetikanirwa kingi kiariro kiri mucemanio juju indo ashakagita wakagita gatigati ga kaunti ya Meru na kaunti ya Tharaka Nithi batu na Tharaka Nithi katurwaga ni mbondari tu mwangana ali kujuri na nini onto bobunde bwakarirwa nthi both sides leadership ya Meru na Tharaka Nithi tumbe gwitikaniria tumantu tu na tatumba kuthira na gukone sub county ni division ya cianenkanio ndene kaunti ya Meru na ciagiro inyakiri gazeti ya thirikari na mwankira na nditori obisi witona itingoge ojo ni wabunge ba kaunti ya Meru barikanirie na minister Profesa Kithure Kindiki na twaromba muno kinya gwatuka DC gata kinya na kwena kithurano kinya rojo kia police kia njeshi kana kiriko sub county ni batiju kuche sub county no tolendi gazete kwena so many other police stations twakite na aranda MP South Menti twina station nyingi muno ira twali twaka na CDF lakini mwangana aro itona askari the IG auto promise no to be na askari ngiri thanda tubara barapishirwe yumigiki
batwira tunenkanire details chetu chionde nikenda rubethithia staffing inspector general agituma askari omba gutuma askari kire ituo biu bionde na jakiojura na buru na nukumenya zone iyo yonde yankene na isuru mugito jujunde na kwankana na sendi ya Tharaka-Nithi mwanga Kenya the whole round ya county yonde kwina mpara so tukuromba muno kuma Kenya next week na gutwakikishira kuma kimya tugweta relief igaikwa muno those areas nikena antu bakomba kuona into bya kure na ana bombe gwita shukuru feeding program chukuru is supported through relief food na Kenya antu bayo ndari bombe kunenkeru irio antu babajitwe mashibitali jawe Kenya support nikenda antu beto bombokara bwega na ndire pengine twirige kwithira twibona bwibunde buria mweno iri nuntu kera kimwe itumba kuranda county gitu kona beshirikiana bonde mona governor anytime actually ndaritia governor Kenya Monday no actually on Sunday na ndamwira batwe turi leadership ya Meru twi tayari kugwatanira nwe na to make sure Meru gwita na mbere ethira gwimpa cia siasa kana mbirio hiyo ni mambo ya zamani gavana wachokeria Kinya na mbirire she's ready to we all work together any time we can sit down na leadership ya Meru Kinya kahuga ruju goko na jumbe torofu parliamentary group tumba kwaraniri ora twethithia Meru mbere ke reporter Antasharo TV kuma aja kengina ngina kithoke Nairobi mbita Boniface Mongera.